perlong mentang yang teng biang ya tu ke bentang ke bangil dat last week ka tu ka video kepala dem tu shpangka shpangki chords combination te ngada tu hatu lightly exercise te mentang in po pada syaka exercise number 4 te section nak kumda play depan ke bro khoi perlong ba ya page video bat ke bakasyan lang bagi like bat kumjo ya kisah subscription jengki kublai shiboni pe bro khoi ya kaba pela kersian yang tementang ini sedang no ya ka exercise number 4 to ka exercise number 4 uki umdai u C major chord ki combination kilong C A minor E minor F G pat phai biang shau si hadin baladep ya ka pattern baro phai ha shau si beat tang shisen ha kaba kut jong utu katu ka pattern Customing pattern kalong 1, 2, and 3, and 4. Tinggal ke dawah tu tang art liki khot, ngala ai tang art liki khot. Desa complete ya kitu kiwe ki khot, hakaju ka pattern. Same pattern, kumbalong kini kibala ke daw. Tarhadu da kut kitu. Dengan sedang no ya ka exercise kaba sau. Uki ngin ya dau C major chord. Combination kilong kumne C major A minor, E minor, entah F, G, phai biang hau C. Takar combit moh lene ka strumming pattern kilong kumne, strumming pattern kalong kumne ke kaum kenyai 1, 2, and 3, and 4. 1, 2, and 3, and 4. Kiki section C major, A minor, E minor, F major, G major, phai biang shau C. Baik ba? 1, 2, and 3, and 4. 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 Topik bahaya kah? Akan strum section 1 1 1 2 and 3 and 4 1 2 and 3 and 4 suki 1 2 and 3 and 4 1 2 and 3 and 4 1 2 section mo tak faham ngan sedang ngan lek kham sket 1 2 and 3 and 4 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 1 2 and 3 and
Then menta jong u key F là u chord F la da fi siam jing e ban bat kum ne ban nyon ya ki sinde ti kum ne te fila ban nyon kum ne ru pandon kam ya kane ka first finger ban nyon ya baro organic string ban kong mat bar nang ta ka second finger ha u third string ka third finger ha u fourth string pen kam sok la da fin nyon kum ne tang bala dalong ka bala kan khamba ba pin practice kum ne
To exercise number 5. Haka exercise number 5 uki ngini dau B major. Ki combination kilong B, E, F sharp but B. Te le ya ka pattern arsin hadin baladep arsin beat ya utu uki bakhadu B tang shisin ka kaun kalong hadu bandakut tang ka beat kan ye tang shisin. Nang ta ka strumming pattern kan long 1 and 2 and 3 and 4 and te beat ya kito kiwe ki chords ki badang sa hakaju ka pattern kumbala pen I kumbala dep kedeu hangne hakaju ka pattern tat hadu dep kito ki chord nang ta pej bahaya ka muting hang to tu M ngala kedeu hang to M kamut muting D kamut down U kamut up M kamut muting te mute kamut ban penjarjar ya ka gitar nai penmi ya ka sound ban block ya ka sound beat ho fidei ban beat tang ba ka sound kanam dei ban mi ta ka dei ka muting tementang ini poipat syaka exercise ka basan uki pada ini dau B major chord B major ki combination ki bayai baru B kilong kumne B E major anta F sharp major mo back to B ta kenal bahan benta jong F sharp tempat syam dalam balala te you have confused u F sharp minor but u F sharp major kia pair mo kia pair tang baka position pada kandai hakaju hi ka jaka hakaju hi ka position ka bahki ki sindria tikin hap nyon tang ba shua pair tang kane ka way ka mid finger kane ka sindria ti pedang mo tang kane hi ha u F sharp minor yang don kamban hold ya kane ka mid finger kat ba ha u F sharp major pada kane ka mid finger kanyon ya u string balai ha ka fret ru ka balai kunai E major F sharp major angka B major te ubi na benta jong ubi pila ban bat kumne ne nyon ya ki shriek ti jong pi kumne tang bala dalong kabala kan khamba papin nyon kumne ro nyon lang bat u string number 5 pila da fishem jing e ban nyon kumne pila ban nyon kumne ro ya ka sound jong ne fast string phenom yo shu pai la da nyon kum ne ya ka sound yo fast string phenom yo shu nam la shu ban nyon yo fast string kanam chord shu ka ne ka ring finger jong phi to ka syong hakamon bat ka jing la ka jong phi na ka banta jong u B major pila ban bat ke ne la ne kum ne tom tangin yet no syaka strumming pattern strumming pattern hang ne 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and tang ba kan mau hang ne kaladon ka muting ru ka muting ka bangin haban mute kum ne dan ni fila ban mute kumne dan ni shu mute kumne ru dan ni night time pubyang shu count tang kan number tang ba night bit ra shu count kan number penyet bit ya karkom up and down dan ni karkom bit jong ka neka ka kti mo up and down tang ba lada film la ban beat suki lani da kaba silent mo kaba long jar lani da kaba ka sound muting sound mo lada film la kumta kan bha ba pin shu ai tang ka jingkheng nai beat ra
Shu count tangka number. Baik kumne. Understand kumne to. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and section 1 and 2 and 3 and 4 and boy how E major 1 and 2 and 3 and 4 and F sharp 1 and 2 and 3 and 4 and back to B 1 baik dengan ya step mata kumne kalong kumne 1 and 2 and 3 and 4 and 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 ya suki kumne 1 and 2 and 1 and 2 dan ni 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and puasa ini 1 and 2 and 3 and 4 and F sharp 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and lani nai play ru biang hakani ha kajaka jong commuting nai play ru biang hi lek ni 1 and 2 1 and 2 and pai ba 1 and 2 nai play ma pai 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ani 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 sorry 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and tatangkum nahi Nadapat mentah, yakin ni art lagi exercise. Ni seperti yang part saya kiwai ha ke video ke bansawan. Okay, saya cisen semua banyak like, but ya subscribe ru ya kan ka video. Kenang bapin sok banyak saya kiwai part video ke bandang wan. Tangkum ta ku beri subunnya pi barakai. Dan bok bapin ya lak kloy. Ban bapin lak ban tem yakin ki exercise bala de api mata to ku beri subun saya sempat in saya sembang ha ke video ke bansawan.